بله تماشاوان هجا جارا کدن از وگرم سر مجارا گفا اردوغانیا ویداویه او جی گفان الولاتن ینکو پشتوانیا پیدو پککه دکن دکو دبیجه او نامین زیدتر یان جی زلالتر جوان ولاتان را بشینه گفتگو یک بهتر لسر به مجارین هاجی میوانداریا بریز منال حسکو شروکاری سیاسی کریا جه سوی تبلی مدبیدم باش بریز یعنی دما کو است بگهج ویکه کو اردوغان گفان الولاتن کو پشتوانیا پیدو پککه دکن دکه و دبیجه از نامین رونتر جوان ولاتان را بشینم چت پیش روزه دته پیش بینی کرن لگوری خوندناته رز اسلام جبوی کوی تماشاوانی و دستپێکێ دا ئەس دەخوازم بەس ئەمە ئەم هەنێکی دیار بکەین یعنی دەما ئەردۆگان vê ئاخافتنê dike dwarê qanûnî dwarê hiqûqî de çawa têta şîrovekirин ji ber em hemî dizan heta weke vê saetê Tirkiya beşekî giring di hilfê NATO de ya hilfê NATO yani Amerîka Ewropa bi taybetî Britanya Fransa Almanya yani ew welatane di nav de ne وبهفدورة شريكن ويك جوا بيمان حلف ناتو دما خطريتك بيت سر ولاتك جوالات ناتو دولة ناتو حمي وكوارك حقوقي قانوني مجبور بشكرتيه بكن دفي دريدتي ديار كرن جو اوروبا امريكا مثلا تركي دا امكارن حتى حدا كي بيجن نفاقي بكارتين جبر او جالي كي بيجن بككي هيدي جروبي تيرور وعليكي فجيكي ام دهند دنيدا للرخيب هيدي بككي سكن يعني ازفيناتي لما زمان نوك ديتني ما كسك ما تهمه بك يعني ام في سنه وقت ام شيروفاس سياسي بكن في براستيا سياسه جاكين تركي ده حلف ناتو ده واردوغان دفاق كفي خدا از باورم بهتر او مساله حقوقي تك بين الدماغ ده بهتر اوروبا فازي جو فزلال تربكي كاهل وستاوا في معنى تشيا دخل بقى ومحمود زان دكوباني دا حفتيات شوي كوتشتر وزير امريكا فرنسا يعني او بجي حاضر بولوي دري باش بريز يعني از خوازم ويكش تبزانبم يعني افنجرا يكي سروكي تركيا قفان دكن قرن بحثا تروري بكن هرجار قفان لبيدو بككي دخواد بيجي سرق هاندني او شري بيدو بككي تنيدك نها أص بلمبوية بتشكي زيادة تربوين ها قفان وان ولا تانجين دك ينكون هذا بحث وان جكر يعني بشتي وان قفان تشو تخمين دك تشيبه بت بيش روجي ده تشتك بالكش ويتشيبه بيانا بيجوما ام حميد زانن تركي هنا كتورة بشكل راوستاندني ده جبوي مثلا هالبجارتني نافا خوا وده هالبجارتني ده مخابن أزغي قوتني ده بيجم مخابن جبر ام كرد بشي سياسي امناكن ام بهتر ذاكره ما ميجي ما كنا ام ديرو كنا دينا برچاوي خوا ام نزان گوزيده هفته سال حكم كماليزم دريا بارتيا جاها بر حزب الشعوب الجمهوري يعني بارتيا كومارا ملتي شي جينوسايد شي كاتاستروفي غوبسري ملتي كرد هاتن حميد دريا في بارتي ربو وايرو اف بارتي انا بارتيا جاها با دستانبول دا انقره دا هكا نبدا نجي كردابا نبصر نتكد دفيدر دا اردوغان نها ندر حتبونا كده دواري بريارا دا جبر فيك دنافا تركي دا دماغو بي كاربي برنگكي دي برنگكي هشتر وبقواتر دستي خديني سر مسألة يك دو اشتي فقراوي جروسيا وجبوي مسألة ادلبي بريبتي بروسارة قهانا انجامكي چته تخفیا کردن معنات به روجهلات یعنی که بشه کردستان سوریه کو دبن دسته سوریه بشه کردستانه دوی داره دور باوی به دروجی بیداد هفته بیدا وقت بیجی لفظاتن چیبب او لفظاتنا کایب چرن کیبل نزلاتا لدراستي داي بيتا كرن يعني باش بريز حسكو نها تبحثا سردانا اردوغان جبو روسيا كر يعني بشتي سردانا اردوغان جبو روسيا قالك جوهرتنن بلز هاتن هولي يك جوان وكون ها ما بحثا ويكر او جي قفا اردوغان يا دوم جي جوهرتنا دوم بكشانا هيزن روسي جي باجاري الرفعتي يعني تشاول فان جوهرتنن بلز تدنار تشاول شروفتك بشتي سردانا اردوغان جبو تركيا
از بخۆوە کە شخص ئەس دبینم نێزیک دە مەسەلا ترف عپێوانە تورکێ بکەن وێ دەرێدا ئەو لەڤاتن لەسەر وێنا تەمام بگەی بکەوێ وێ دەرێدا دۆ بروسارەژی کەژبەر گۆڕوسا ئەو تشتێ گۆش ئەردۆگان خواست ینی دناوا ئەدلبێدا هەنێک گروپن ئەوێت بێژین گروپێ تەندرەون تێرۆرن ئەردۆگان گوتیە ئەمڤێژی کێ فێم دکن دخالێ دەستوری دەگوتیەمە رووسا لەفدوو کریە دوێ دەرێدا ئەردۆگان دبێژێت بێ ئەم ئەمریکیژی کێت هەموو تش دەمەلەف کریە لێ ئەمریکی وێ لە هاتنێ نابنەسەری دوێ دێ تێتە چمانێ تێتە وێمانێ ینی خەتەریەتا لەسەر سینۆرێم هەیە ئەمریکیش ئالیکی بێتە فێم دکن ئالیکی بێژی پیشگرتیا وای دیترکێ دکن ئەڤانە نەها ئێ سافی بێتە زەلالکردن و ji bo وەکە شخص ئەز هێوی دکم گۆتەفگەرا سیاسی کوردی و بتایبەتی ئەنە کەسە کاربێ برۆلەکە باشتر و مەستر رابێ و دناوا vê planê de bê û nekeve bin bandora عاطفی گویا کو ام بێژنیا گوتم وتم ام دژمنê xwe dijmina ji xwe re çêtkin mastır ji dijminê xwe jî kê em bixwazin nexwazin Tirkî beşeka li ser sînora ê beşek di nava levhatinê de bê û beşekî giring jî kê bê û heger em siyasetê bi Erdogan re bikin û Erdogan re bigine levhatina encû yanî di dema bê de ji bo xatirê beşê me ê pir baştir û durustir bê heger em bêjin Tirkiye îro roj rewşa Tirkiye دکەس برێڤە ببن یان جەهپەیە یان ئەردۆگانە دیرۆک ئەمە بجەهپەرە دیرۆکەکە کاتەسترۆفە جینۆسایدە کوشتنە قڕکردنە تەواکردنە فکرێن ملەتێ کوردە ئەردۆگان کێم زێدا بهتر سەر مەسەلا کوردی سەکنی بهتر گاڤن ئاوێتن هەکەر ئەو گاڤ بە پاش دەژیدان لێ پاشدانە ئەردۆگانژیکێ دیسێکەوێ بەرژەوەندیە ملەتێ کوردە ji ber ئەردۆگان یان ئێ گاوا پێش دەتێ کار بێ چارەسەرێ بکێ و یان جیڤەگەراوی تورکی تێک ببێ ji ber vêkê gerek em birxî ئەردۆگان re bin و em levhatina bikin û em netirsin ji siyasetê کو ترکیه ها برای خدای روسیه برینها ترکیه و امریکا گلک هفدیتن گلک جوین دانو ساندن ریکفتن نبره هر دو ولاتان ده هیا درباره سوریه جبر چه دوی دمیده نها روس ترکیه ببوره برای خدای روسیه یعنی چه تفکشت هاتی گهارتن حتی که ترکیه برای خدا روسیه di siyaseta dewletê dimazin de yanî gelek cara dibîne yanî wekî nemûne dewleteke weke Siûdiyê gotim wî dostê Amerîka bû bes wextê godît Amerîka û Ewropa di berjewendiyê xwe li gel Siûdiyê nerastin wê jî berê xweda Rûsya berê xweda Sînê yanî ji dewleta re dibêjin va dewletê hêz re dibêjin yan ê peymanê me were zelal û diyar bin yan jî em ê riyê sisiya ji xwe re riyê dîtir kê ji xwe re bibînin û evana di neqebêna Amerîka û Tirkiye de dema dawî de em hemî dizanin divê em vê rastiyê li ber çav dênin ئەمریکا و ئۆروپا ژێ سەرکەفتنی ئەردۆگان di nava Tirkiye de pêşketina ekonomî bê avakirin bê nisbetî kêm zêde hinek demokrasî di nava Tirkiye de bê jê nerazîna dixwazin şerê vê biçi bikin bi rengekî ji renga bixwazin Erdogan bifeşlên bes nayê wê manê got ew feşlandina Erdogan ji kula çavê me Kurda ketina na ji ber em zanin pir cara Fransa heta dûseya Ermena kartênê li dijî Tirka dûseyê dîtir kê îroya Kurda lê tu derba bi rastî û bi zelalî tişek ji me re pêk neanîne ji ber vê divê em bi xwe jî weke Kurd siyasetê bikin em siyasetê fam bikin û em zanibin got Tirkî beşekî esas levhatinê li ser erdê ye ئەمریکا داوی دا و ئۆروپا ji ber weket pêjê berjewendiyê hilfê NATO ê tirkarek hine levhatinekê lê ew levhatin ez hêvî dikim ne ser hesabê milletê Kurd bê û divê em Kurd nava wê siyasetê de bin ji ber wê hêviyam ji ene kesê heye got divê demê de bêhtir karibê siyasetê bike û bêhtir xwe nêzîkî va levhatina bike ji ber dibin perdê de levhatin û kombûn têne hazir kirin yani baş li ser گوهرتنا ترکیه کو برای خدای روسیه ام نکارم بیجن کو ترکیه ج استراتژیت امریکا به امید بویه به هیوی بویه حتی کو برای خود د روسیه اونها دانو سندنه و جوینا لگل روسیه که ابیک نای وته بریز بگومان دفع ان راستیه دینن yani Türkiye devleteke Müslümana, devleteke Müslümani mazına, li ser sînorê Ewropaya û Ewropa ji vê devletê neraziya. Yani ji bo wana partiyek weke CHP bê çixa millet bin dest kiribin, çixa netew bin dest jî kiribin, lê ji ware çêtir ji Partîk İslamî li ser sînorê bê heker çixa ew partî gavne demokratî û baş jî kê bavêjê ne nisbetî me Kurda ji wê pişaştînê te fêm kirin. Di vê derê de Amerîka dema dawî pir ser êşê kirin. Yani him di mesela Fethullah Gulen de, him di mesela spîkirina pera û bazdanê de gelek tişta da hem di nava Ewropa da meselê PKK da ew
تم و تم د مسئله ارمنیا دا یعنی سر ایش دانی نه پیشیا هفدو بهتر آلمانا فرانسیا سر ایش دانی نه پیشیا ترکا ل د داوی د جیکه د حلف ناتو دا د سینور وای هفدو و گریدای برجوندی اکونومی ای هفدو رگلای بگنا هفدو جبر ترک بگیا داوی امریکا و اروپا تو دربان نخوازه ترکاش دسته خبر ده گو ترک نزیک روسا ببه لی ایرو روش هنک پروبلم نوا ده هنه حتی او پروبلم بین چاره سر کرن گلک سپاس جبو میوانی مشرو وکاری سیاسی بریز منال حسکوت ایرو میوانی مبو گلک سپاس جبو شروع به انت